Kubanjwe abarhanelwa abane kulandela isiganeko sophango nokudutyulwa kweTitshala kwisikolo samabanga aphantsi iBuhlebethu eNanda kwiphondo laKwaZulu Natal. Esisiganeko sesenzeke ngexesha lesikolo ngethuba amadoda asixhenxe nebexhobile engene kwesisikolo ezenza abazali. Kuye kwamisa ukufunda kwesisikolo notitshala odutyulweyo usekwigumbi labagula ngamandla kwisibhedlele saseThekwini. Ngezikhathi zasemini labasolwa bangene ngaphakathi kulesikole. Kulomfanekiso oqoshwe nge-CCTV, abasolwa bebonakala beba impahla yesikole. Kukholwa ukuthi ke emuva kwalokho babese befuna omakhalekhukhwini bothisha. Uthisha Nhloko ucele usizo kwabese kuza uzakwabo wesilisa notheke engakangeni ngaphakathi eminyango kwabe esedutyulwa omunye wabasolwa. Abasolwa babese becela empunzini. Into enzakale lana mfowethu isithusa kakhulu singumphakathi wala kwaSi ngoba izinto ilezinto ezivamise ukwenzeka lezi. Lesigameko sesiphinde sabeka eqhulwini udaba lokuphepha ngaphakathi esikoleni. This school is fenced, it has a security guard, it has intercom, it has cameras. Almost everything that a reasonable person can think is sufficient to be in a school, but they were able to breach all those security measures. Othisha bathi basashaqekile. Akubona kuphela othisha basoke besengcupheni yokulimala noma yokufa, kodwa ngisho nabantwana. Kodwa kokusithokozisile ukuthi kulesi sikolo ikhona imizamo eyenziwe ukuqikelela ukuthi ukuphepha kothisha nabantwana kusezingeni eliphezulu. Abasolwa ababoshiwe batholwe benomakhalekhukhwini abantshontshiwe. Iziphathimandla zomnyango wezemfundo esifundazweni zithi othisha kanye nabafundi bazothola ukwelulekwa ngengqondo emuva kwalesigameko. Abasolwa asebeboshiwe kulandela lesigameko bazokuvela ke enkantolo maduze. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseNanda.